Hej, čovječe, ovo idu, hej! A ovo je nas tri brata neoženjeni ni jedan. Najstariji je Zoran Janković, Dragan i ja sam najmlađi. Među nas trojice po godinu dana, ni jedan neoženjen. Ženske glave nema. Sve sami radimo, mijesimo, peremo. Probao sam dovedem devojku, na primjer, ali neće na selo ni jedna danas. Ona sad gleda u grad, naš uglavnom neće, mislim. Srpkinje na selo neće. Tamo, razumiješ, Albanija, tamo ima devojaka. Nikad tamo išao nisam, čuo sam preko ljudi, tako to, šta znam, ne znam ni sam. Moramo otići tamo da vidimo to, kako je, šta je. 1.500-2.000 eura. Treba ti da bi je doveo Albanki. Mi je i našu i sve. Dobro, naša je drugačije, naša ti treba, šta ti treba za našu? To odeš, vidi gdje živiš, šta živiš, to malo zlata što treba. Kad ti nije problema za Albanke, ti je džabe? Ko? Besplatno. Pa to je ti sutra srpskim, ti mora da je kupiš zlato. Ja ti to kažem. Kupio bi je 2 burbe, 3 narukvicu, lanac, sada je obuče, što te non stop slede to, znači moraš drugo. Ja nemam riječi. Evo ti besplatno ideš. Ko te vodi besplatno? Šlično, je besplatno. Ne dovede. Ali banki da ženim neću. Što prije da biš, ja sam došao da vidim kako to ide i kako i šta. Ako nešto može, može, ne može da smo zdravo. Znači nas 5 ona. Da. 3 u Milići, 8 znači Albanki. Dobro su sve, Lepo. lijepo, radu, sve na primjer zgodno. Udala sam 6. jun, došla sam ovdje, učila sam malo nerečnik, malo priča ovdje Ćeveri, Danko i mene učila ona, sestra od strica Danko. Ovo je kuma Da. i ovo sam ja. Ovo si ti od ovo, Da, ovo, jel? crvena. Ovo sestra, ovo isto neki djevojka tamo. A ova plava. Vidiš ovdje. Selo bez žena. I to kad snima i kad prikaže tamo i onako, ja ti dođem da nema ni jedna žena. Koja dođe na, ajde ko ja. Ni jedna.